Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkasi cita sesre tentuna acara-acara pasak 55 atau patan rangesong untuk matana tanang. Dan hari itu pasak 55 yang memang pakai toriolota mamuarai pada kamak baraka kesesori pakai ngemat tanang yang hari itu untuk matana ngure pada tohalame pokok aju daun nabua kata tata cara sesereng sesone ya ya to si tata cara sesereng ya mapa mula so nak kena bilang dua so asenenge bilang telu so salah asa bilang ngepak so araba bilang lima so kamisi bilang ngeneng so juma bilang ngepitu so satu bilang ngesedi ya to si pasakna engka tuku tanggal sesereng makdai lagi pahing pong wage kliwong pada tanggal Jawa tapi dia makui pakai pogi ku tanggal Jawa let tepatena tapi lama pada atau pernah kamu ku tanggal sesereng dari tadi awana pusat di nompok na kita na tanggal sesereng kata kuro nak pasak 55 na sesereng kena bilangan ku lagi sesereng 2 nak ku pahis sedi nak ku pong 5 bilangan na nak ku wage telu nak ku kliwong na bilangan na. Jadi normati pasti jumlah SOS siba pasak 55 sesereng ya rodo pandangan lain pernah kena jumlahna urek sedi. Jadi ajak ini lampir bicara sesereng nak kudu pakai naya pak nasab bilang ngesek dia turek bilang dua pokok bilang telu daun bilang ngepak jumlah nero pak nak ku buat sesereng. Nak ku tata cara serle pakai narik ko lok mata natar sesereng narik ko urek melok ritaneng nasaba engkatu melok mak dupa urek ya teleh urek lami aju lami kalolo. Aku pokok sesereng aju cening tebuh ya roh naku daun kaju bansana kaju atau ya mak dedong le dupa sesereng atau buah naku boleh dupa sesereng enar itu pada tau AC kaluku lemo mak dupa sesereng yang mana roh untuk buah. Jadi tata cara sesereng pamula ini pelekura elok mak dupa urat sesereng narkura melok ri dupa pada toha lame aju lame kalolok lasuna aleku alaya cang goreng bangkoan wortel orang yang malisa yawa sesereng nareko soahe sesereng telok mapa mula matana tasapai ahak wage engka tuku tanggal sesereng makda ahad wage yawana wage sesereng ya roh tapa mula sesereng tapa si tatoni pakita sesereng malisa gama kue seserengnya pasti tato ya roh atau si kosa seneng sesereng asene kaliwon nak kene sesereng jumlahnya roh nakura letatana naku eso salah sesereng salah sapa hingga sena na tujuan aku kemapa mula sesereng suara bak sesereng arabak wage si baraga arabak pahin ya tau si koso kami si sesereng kami si wage na tujuh koso jumai juma lagi na koso satu wage si ba satu pahin dua ya ro eso na tujuh bilangan nyanar sesereng kurang melok tataneng mamu arei mak baraka sesereng ya naron nae ya tau si nareko naku pokok melo hidupa pada toha aju jati tebu aju cening awok yang mana pokok melo tadupa koswahe telok tapa mula matan sesereng aha pahingi na tujuh sesereng naku siba aha wage atau si koso sedih sesereng sene wage naku so salasa telok mapa mula sesereng salasa lagi koso araba telok mapa mula sesereng ala araba pahing koso kami si telok mas mapa mula sesereng kami si wage sesereng ciba kami si pahing nak koso jumai sesereng juma wage nak koso satu sesereng satu pong yang narang pokok sesereng sosok apa mula tapas turut ikut tanggal atas sesereng narek kotosi daun melok tadu pas sesereng pada toha kaju lare daun kue daun ijo daun sok bunga-bunga penting melok tata sesereng daun melo hidup atau daun melo hidup atau erita sesereng koso ahai sesereng melok mapa mulaki berarti ahak pahit apa mula sesereng nak koso seneng sesereng asene pahit siba asene wage nak koso salah ase sesereng salah sawage na tujuh sesereng koso rabai sesereng araba lagi ya sena na tujuh tosi nak koso kami si telok mapa mula sesereng kami si pahing untuk daun sesereng koso jumai juma wage siba juma pahing mata nak daun sesereng koso satu kaliwong ya ro nak daun tosi melok tataan sesereng mamarei baraka oleh pengalau subhanahu wa ta'ala ya tosi mapai sesereng
narek ko buah melok tadupa pada toha ase kaluku barle mandi ke melong loka toti cengke barica lese lenga duwe yaman namak buai seserep pada tolemo aga sesereng mega sesereng nak lo kemapa mula sesereng nak pesoah itu lo mapa mula tak sampai ahak lagi ya senang nak koso senengi sesereng melok mapa mula tak sampai so seneng pahit apa mula sesereng koso salasa pahing siba salasa wage koso raba sesereng araba wage koso kamis lagi koso jumai jumat pahing koso satu wage ya naro sesereng mamari mak baraka sesereng nasaba engkaman itu jumlah walaki sesereng mamari tapake malemput nama mak baraka tapase kena tahun ini boleh pak kita sautak maka data mali sesereng nyar tapake mak pamula toh jadi ya naro kapa sesereng di walaki mamari mak baraka namun ini sesereng cek deh aku si turuk mui boleh ku panggil sengeta sesereng nasaba aku panggil seserengnya dek tomato nama kada si turuk nam yalani panan rama kada matung kaya nasaba boleh ku tomato ku Allah taala sesereng si turuk pi boleh ku Allah subhanahu wa taala nasaba boleh toriolota nang kamano mapake seserengnya panan biasa metona pajajian jadi kuni rumah kita mamari padang kamana ki napak baraka sesereng boleh kososoy mapasi turu nasaba sini terus sesereng degas somaja makan jak mana napa turu pangalau subhanahu wa taala idi mimi tai tega makan jak tasade si turu boleh ku guru tak boleh ku tapi nak dita sesereng nak ditoki nah tapada tapake sesereng nah sapa aga ni guna sesereng aku mapake ki anu sesereng dek to nak baraka dek to nata dek to gaga tepet tadi to nulen aja jadi sesereng nah sabab boleh kutomi itu tepet nang kata lah ya ko sesereng aja sesereng jadi ana ro ka apa sesereng walaki panan renges sopa sak 55 mamare mak baraka namni cek sesereng kumatuk kenamu toi nah sabab boleh kutomi tu ani mana nak dito nang jadi sesereng. Jadi lebih kurana saya selaku admin juga minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata melok dampak kak maraja mapa mulai capa aja letuk capa gemet tak sini sesereng kayak mana mareng kalinga mamare nak barak kaki mana sesereng saya selaku admin undur diri nah pak kolip mengajak total lupa sesereng mak komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga kirimkan untuk donatur ya lemak donatur Pulisari Ridwan Channel 65 peduli jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Lilik Susanti Bambe RI di nomor rekening 48810101 3656537 jadi pakol nomor rekeningnya sesereng di 04881 010136565537 jadi sini permak bersesereng mamari mak baraka dan tentu nama lapla pidaletan Allah subhanahu wa ta'ala nakamana memakai mas tumbak Pulisari Ridwan Channel 65 jadi siku naruh apa seserok di walaki ada pacapur peletu iya selaku admin undur diri dengan ucapan terakhir daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.